Menta kasi kalai puiterek risau arjapsan ka St. Mary's High Secondary School Rangblang ka bahapo jang ka Southwest Castle District. Ka jingpo jingping kalai yo pan panha padano ya ka jingrakhe lekmen jang ka Jubilee siar ni ka jingdap sanpo snem jang ka jingshakri jang ka ka liang panai ka jikai ka jingnang jing start gi khon ki baha ka ni ka dong ka than kum juru ka be day ban wanra ka jingshai na ka benta ka jingshakri uplay. Laban kado baha kani ka jingpan kod ya ka Jubilee siar jang ka jingdap sanpo snem jang ka lalongkong san do ba Methodius Dakar ubade MLA ka Motion Road constituency ubat rukum Ministry Sarkar papet ya ka Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department haringkat ka jingdan lang uba Gabriel Walang ubade MLA jang ka Nongston constituency kum sumbot kongsan bat uba Renington Lingdo Tongkhar MLA ka Maukarwat constituency Father Edmund Lakra, ubade principal jang ka St. Mary's High Secondary School Rangblang, Father John Zosiama Silsen, Provincial of Shillong Province, uba karna sosyang MDC barim, ki father, ki sister, ki officer sarkar ki rangba kathan, ki bla shakot sngopa hakani ka sngi. Shushu nakaliang ki kena school ki barim ni ka Association of Don Bosco Pals Pupils St. Mary's Rangblang. Kila yo pan ple perda yo mau nongrem nakabenta bansa ken mau ban shna ya ka jaka lechabar jong ki kena school ni ka toilet ha ka mang tingka ka ba kandai lak tingka. La pinshit pinshngan bat pin ipo ipeng ya ka ni ka program da ki jingwa jingsha tanrai Neki kena sekolah ringkan daka jing sakhi deki paipa jang kathan. Higher Secondary School Rangblang. School St. Mary's Rangblang. So, ginaya dia sini pasti dari ketua ya sini jadi dia sini pada ada ketua. Boleh sibuk? Temata boleh. Marwen Kennedy Kharbani. Ngitip pagatan kecing angnut jo kani ka school banang kentiu ye sakhi kedan ki baper namda ka jingbet ka jingbiang jo kinoi kai namda jingbet jingbiang jo pikme pa namda jingbet jingbiang jong ki khon ki siu ki jongi ki bamanta bar ki bandang sawan kadan ka jing angnut jo kani ka school pada bagadan ka jing angnut jo kani ka school ngadon ka jing kerben bo play udon rekan bat ukur ku kerdo ya kini ki jing angnut badia kecing temu di bawah juga di sekolah. Sobat kubur yang kecing orang pada mana bahang ni imat ulai ulai kerpang yang kini cakap ulai ulai kerpang ya kini ke area kecompi badia kini ke mission ya kini ke sekolah. Bahang ni mana perbangawan siteng lentiro endang apa ya apa kensi nomor Islam ngaladuan kecing perkhat berkecing Saudi Muslim bakumno kin celebrate ya kini kasi gua menta kasi. Ngaperkat lesi pengin apoi ngin nomyo lesi pengin penlong ya kini program. Andai nadu pengin poi hani uslap pula jana bat kasni kelas pasang kum kada kejung kecing kerben nam tajung kani kaskun tengah sobo play panajrong udon berbuyui ukarku ya kecing temu jong kinoi kai ukarku ya kecing temu jong ki pada ukarku ya kecing temu jong kinang elam balang bat ya kecing temu jong pi ki kena school jong kani ka school ngangai skam bu na kerpu nang ne sakmat bat kumba ulah kerpu ki par ki paladam nang ne lami sibun kita ki klur kari ya kacing nang kacing stan
hagi department ki paper ki klur kari ki baladon ni ka jingnang ka jingstan hagi kamplay bari kam mensim il ai ka jing sakri na kani ka dong go jongi na kani ka area go jongpi hakaliang jong jingstat perthai bara kaliang jong ka jingstat mensim bro ngisuk man ban ngisuk tenat panginyo ya kum kini kinong yalam haga jela go jongi ka jingstat perthai lara kamdon ka jingstat play nginom la ban la ye ni banang ni niya jengkat bar kham tame ngisuk men mengilayo sibun ya kinong yalam ki batrei nam ta ka bha kamian bar kham tam ya ka jinglong mensim